Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngimfeza kuNtuthuka Khumalo Bathila Sibona Magumede. Modi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, sha abantu abaningi bedidekile ividiyo iy'nsizwa yaseSwatini lakade gadle ephendelela khona kwinkosi yamaNazaretha, inkosi uShembe. Uzokhumbuleka ukuthi kuleli viki esiphume kulona, inkosi uShembe ibelekile kwalangwane laphana eSwatini-ke laphana iyoqinisa-ke inkosi-ke le nsizwa ibesigadla iphendelela kule nsizwa laphana kubaba uShembe, inkosi uShembe. Isho nokusho ukuthi angaphinde abuye lapha eSwatini ngoba uyaganga, yambiza nangawo wonke amagama laphana-ke imbiza ngomthakathi-ke laphana ukuthi-ke angaphinde abuye ngoba nakhu uyaganga, ufuna ukumosha isizwe saseSwatini laphana eziganeni. Angizukanda kakhulu wey'ngane zakwethu-ke, ngizokudedelela ividiyo clip encanyana nje eqondane nalolu daba engikhuluma ngalo njengamanje. Nathi ividiyo wey'ngane zakwethu, akuzwele kabanzi ngalolu daba. Ngoba akakhuliswanga kahle, akathi ukuthi kuba inkosi yini umsebenzi wakhe ukuthi abe inkosi la eveni lamaswati. Asisamfuni, sifuna aphuma phela ngoba uyaganga la kaNgwane. Uyangiva Shembe, ungabuyi la kaNgwane. Masimbenja mthakathi Masimbenja, ungabuyi la kaNgwane tobulala abantwana bemaswati uthi uqinisa le nkosi le. Uyaganga wena Shembe. Sis man, damn it. This is why maswati ngiyanitshela ukuthi buphelele ubukhosi kaNgwane. Funa sixoshe lenje, sicalele phasi sakhe live. Manje angiva nina bogawuzela. Damn it man. Hayi nizele-ke ngane zakwethu, ichaza kabanzi le nsizwa ukuthi-ke uShembe abasamdingi kwelamangwane-ke laphana ngenxa yokuthi-ke uzozama ukuqinisa inkosi engasafunwa laphana-ke endaweni yaseSwazini laphana ngoba ayikhuliswanga ngendlela, akakwazi ukuthi ukuba inkosi kuyini. Bathi inkosi-ke bona abasayidingi sona Shembe angalokuthi asondeze noma azifake kulezi zidaba ukuthi azoqinisa inkosi. Into abayidinga nje ukuthi iphume esikhundleni kutholakale enye yamakhosi. Ngakuthini kwakho ukuphala lolu daba? Hlala no-comment section-ke ngizolwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ingane zakwethu, sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Okwakho ukusubscribe, niziphathe kahle, nebezulu mnandi, ngithanda kakhulu.